кийгизге той каналыбыздын ортосуна кошулуңуздар демекчибиз. Ана келиңиздер алгандар чабылсын, Кудай жалгасын деп туруңуздар. Бактылуу түгөйлөр келе атат. Kurbancan çok önemli. Gelin cüzdanı. Çok sağ ol. Рұқсат берсеңіздер, мен орталыққа бүгінгі тойдың башында тұрған төріміздің көркі болған чоң энелерибизди, менимче мындан 2 жыл мурун жакшы ниеттер болгон алган келиңиздер шарапат чоң энем. Небире бүй алып болсун. Келиңиз, сөз сизде. Рахмат айнанай, Кудай куткусын. Чоң энем, келиңиз. Келиңдин кулагына көңүлсүздөр сагып коюңуз. Кайсыл стол сизге жаккан болсо? Ana stol от жаап туруңуздар да жеңилдер. Азаматсыздар. Сол 8-ci stol. Айбереже бул кошумчасы бизде. Атыңыз? Дайыр экен. Эмне үчүн ат тез чуркайт? Жылы кимден кими солосун? Yandan jеңesi olur. Стоп. Кимдин жеңеси? Кимдин жеңеси деген? Кишек өз колуңузда боло берет. Боло берет. Ат эмне үчүн тез чуркайт жеңе? Kamçı beni çakmadı. Айтып коюңуз эжеке, суранып сизден. Ат эмне үчүн тез чуркайт? Butu uzun. Неге келдим билбейм. Аке, сиз айтыңыз. Ат эмне үчүн тез чуркайт? Аттың 4 буту бар. Sol kanatma kayganda. Ne işler? Seninle gözleri tabılmaz, göz karışım ötüp aratar. Ay karındaş, karındaş. Olur.
Yok. Так, болот. Son. Gül koyuyoruz. Болот. Раз. Раз. 2, Üç. 4, Пять. 6, 7, Семь. 8, 500. 50, 4, Пять. 6, Жети. 8, Девять. 10, 11. 12, 12. 14. Hello, it's me. Tell me that you need me, then you go and cut me down. Away. Tell me that you want me, but I'm afraid it's too late to die. It's too Dersin şunday koylarda oturup şunday gelgen rızkını şu köpçülük bilen birlikte cegenin yerine, içkenin yerine Allah razı olsun. Ama şunday koy rahat nasıl kısına Kudayım olsun, bana unutmuş versin, köprü kadarda benim pazarımdan tınç olsun. Hayal basa başı esen olsun. Amin kılarım. Amin. Amin Allah. Aykeber. Şeksiye mimanda. Кымбаттуу меймандар, сиздерден сураганыбыз оор келбесе ордуктардан жеңил жетип туруп, той башында кандай бир чаң менен 2 жашты тосуп алса, турмуштун дагыр жолуна ак жол тилеп, бакыт тилеп, жакшылык тилеп узаталы. 2 жаш ак жол сиздерге. Даштары арамыздан кайсалуу болсун. Кымбаттуу меймандар, келген адамдарга ыраазы болуңуздар. Аманчылыкта, тойчулукта, тойдо көрүшкөнчө тынч болуңуздар.